U E-Drevniku smo čitamo vaše bilješke, a po novom možete kupiti i naše majice. Ja sam Tena i ovo je već 10. intro koje snimamo i nemam više ideja. Moje ime je Niko i ja imam osjećaj. Evo, bilo je stani koja sam mačka, ona. Učenica došla odgovarati i držala ruke u džepovima. Kada je opomenuto da odgovara kafanski, počela je pjevati Kafana je moja sudbina. Hoćeš i ti isto zapjevat sad to? Da. 3-4 sad. I Kafana je moja sudbina, ona me je tebi uzela. Željo jedi. Nakon nastave pokušava ući biciklom u hodnik škole. Nakon upozorenja učenik bezobrazno i bahato odgovara da nije ušao biciklom u školu i pokušava se svađati. Da, onak stari, niko ti neće vjerovat. Profesor nema razloga tu lagat, samo budi dobar. I vjerojatno ima neke kamere. Da, stavi bicikl vani, tamo mu je dobro. Njemu treba svježeg zraka. Ne zovu se džabe bicikli konji. Nisi čuo da to neko zove? Ne. Da, ni ja. Dobro. Pri početku prvog sata na pitanje koga nema, učenik se penje na stol, skida majicu te se dere svi ga imamo. Ljuti klasik. Je. A da ne ostaneš bez majice, znaš što možeš napraviti? Kupiti majicu na Gradivo.hr. O da, E-Drevnik majice, Tir listić majice, sve imamo. A ovu epizodu majicu osvaja bilješka, tako da čestitamo se, samo nam se javi, odaberi majicu i veličinu. Nastavite nam slati svoje bilješke u DM, na mail ili u komentar.